Hayi mfana, namhlanje ngimtholile umakoti mfana, ngimthatha le entabeni ezisithelilanga mfana. Lalela uzwe lonyakaliso lothando romantic mfana. Mfana, uzengena kanjalo uzilobo ukuthi madoda ngithi lonyaka asibeni romantic sonke majita. Lalela wendazi ngoba sukethile umakoti, cela umthande ngeqiniso mame, yena umthande ngeqiniso ligolide. Lalela wendazi ngoba sumchuzile yena umakoti, cela umthande ngeqiniso mame, yena umthande ngeqiniso ligolide. Jabula wena esizweni madoda uthi umtholile undazi phansi bona le madoda. Dadilingile wena uba kumakoti ndandathu, wena uba kumakoti ndandathu, uzebabona ukuthi sushadi, uzebabona ukuthi suchuzi. Hlazana ungenala bazojabula baba nomama bona betumntane tusiphathele umakoti, betumntane tubuyele golide. Hlazana ungenala bazojabula baba nomama bona betumntane tusiphathele umakoti, betumntane tubuyele golide. Yeso majita akapresha mina sweet. Oso machelare mata, pata ipsira.
uchuze empilweni madoda. Yes. Ulalela uzuthi mina ngithini ngengoma madoda. Wena uva ngumakoti ndandathu, wena uva ngumakoti ndandathu, kuze babone ukuthi suchuzi. Dadiringileyi, wena uva ngumakoti ndandathu, wena uva ngumakoti ndandathu, kuze babone ukuthi suchuzi. Olale uzuthi ngithini ngengoma madoda. Yes. Ihlala smart madoda. Itayi mfana, hlala kunaphi ingoma yiyo. Shake. Izwala usasiphamandla madoda. Itayi mfana mi, sibathanda abankosikazi zethu madoda. Ngoba yibo abasilethela izithuzo empilweni zethu madoda. Yes. Isibiza khona lapha eMalalume Studios madoda. Ekhuluma anene tayi mfana, hlala kunaphi ingoma yiyo madoda. Yes. Ulalele uzwa umakoti mayisengeniswe ekhaya abadala bechaya umbululu madoda. Lalela uzwa ukuthi izabe sesithi. Yes, abafana banifaka pressure ngalechonile man. Yes. Yena ntanto, alukalo nyawo onqele khona lestudio. Yes. Twala. Yes. Baga teselivan, shake. Limshayele nizandla umakoli ngithathale entabeni ezinde. Ngibuyela entabeni ezinde. Uyisibuko shuwala bekhaya. Khanyisa amakoti, khanyisa amakoti we. Khanyisa amakoti, khanyisa amakoti we. Khanyisa amakoti wisibani la bekhaya. Khanyisa amakoti, khanyisa amakoti we. Khanyisa amakoti wisibani la bekhaya. Khanyisa amakoti. Yes, amathi. Twala. Shake. Samajelane. Shake. Limshayele nizandla umakoli ngithathale empuleni umasanyama. Ngibuyela empuleni umasanyama. Uyisibuko shuwala bekhaya. Khanyisa amakoti, khanyisa amakoti we. Khanyisa amakoti, khanyisa amakoti we. Khanyisa amakoti wisibani la bekhaya. Khanyisa amakoti wisibani la bekhaya. Khanyisa amakoti. Ayizwa madoda bosikali madoda. Beta
53 uthi la ingoma ibunathi bodwa isho labo napho imadoda beyidlala kunje emateme ethi hayi siyasikholisela kuphela yezo sezo banikeze isawundi abantu bajabule zonke indawo madoda yezo kuzinanti azi kwayikwalathi madoda isho labo mgcina abafana bayo madoda bathi hayi hlala khona apho sokweseka fana yezo melasi azikhona ngale madoda yes eyizona fana losibara bugodi madoda ko-ashizi madoda ebathwala abantu betshayisa irekhasi kunje besiye ematoko simimba makhanka madoda limshayelanisa ndumagolide ngithatha le entabeni ezini ngibuya la entabeni ezini uyisibuko shuwa lapha ekhaya khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi wisibane lapha ekhaya khanyisa amagodi wisibane lapha ekhaya khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi khanyisa amagodi we khanyisa amagodi wisibane lapha ekhaya khanyisa amagodi ikhala kunje madoda izwa lo sisimagala phana madoda ethi hayi mfana livale leli bhodo selinukelela kakhulu madoda yes zona isho nawe usisobatshalo namachazi mnethu madoda uthi hlala khona apho mna wami yes yena magic imfundla uyibambe kanjalo iriddim yakho madoda bejabule madoda yena melu bandezeli bhesi sheka yena tenzeni stampa fana stampa intete njalo labo khasi kwamadoda azikoleleli ubane ezidumungweni madoda utayi msilumu lonyakanya stampa mfana phansi kumanzi madoda yes yeso bonani phansi khona lepolosi madoda esemele usikilela lowo madoda yes udalingo wahamba fana lingamthathi udalingo wahamba fana lingamthathi udalingo wahamba fana lingambambi zobulala umuntu entombini yami zobulala umuntu entombini yami zobulala umuntu entombini yami yezo zinto zekisimusi akubathinte mfana lapha kancane ubazwisa ukuthi lo nyaka la ubuye nani madoda yes ibuzinto zekisimusi kufanele kuthiwa bebadide kuphela madoda kufanele ukuya phansi khona le khaya emzini omkhulu alo kupolitsha thokozane alo Brisbane alo Meluleki alo Magic Mario Bachi wena khalisa ingoma lapho yezo sisithoko phansi khona kwesesadriji usisogezayo usisobatshana alo sisimagakhona ngapha eKirfoteni ingabukhohlwa njalo lo mfana kuPrince khona le ku-short left